Zonet Cable TV Pvt Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u FIFA Club World Cup in la chunei chunzom ania nizan le tukina inkhela Inter Milan le Manchester City te avan tuai zoka antrang football ma inel na lien le ngai hlutlo FIFA Club World Cup in la chunei chunzom zel ania round of 16 inel na nei chunzoma nizan zan lai pel lama inkhel mu nom taka beiselo result kan muwa Italian Serie A club try Inter Milan chu an Kingpui Brazil club Fluminense on Sydney fain an ne he in khela hen Inter Milan hen goal shot tum som paruk an neya Brazil club hen goal shot tum som pakhat nei thongin target a shot an nei za thi ai nang chi ha ball position le in pass dik konga ero Inter Milan an chung nung zoka quarter final lu konga ero Brazil club Fluminense avan nei zoka an tang ta thung Bank of America Stadium in khel mu nom taka hian in khel an tran chau 10 minute thum na leka Fluminense team tang kano chun ma an hroina goal a khunga hemin nu hian Inter Milan hian an sipur su tumin natakin an nor zui ngala hun trapo in siam nol ma se Thiago Silva le a hote an paltlang thei talawa an nor luat torin hun top ma 7 minute som ko pathum na Fluminense team tan Hercules sun an goal ni na arun khung leya goal dang lu bel zui talavin beiselo zok Fluminense ne na an changa quarter final lutin Inter Milan zin kongero atop thung tukin zing lama in khela po beiselo result kan muwa English Premier League club Manchester City chu Saudi Pro League club Al Hilal chun an pe thla goal thuma ne na chain quarter final anin langkai tukina in khel munam taka hian City lam hian goal shot tum som thum an neya Al Hilal hian goal shot tum som pasari nei thongin ball position le in pass dikonga hian City an chung nung zoka Al Hilal lam avan nei zoka an tang thong Camping World Stadium in khel munam taka goal kan ma khop maya in khel trana minute ko neleka ikai gundogana siam sak a train City tan Bernardo Silva chun ma an hroina goal a khunga first half goal dang lu bel lovin sikhat fain ma an hruai second half an tran chautin Al Hilal team tan Marcos Leonardo chun an sipur arun suta hun tampo aliam ma minute samnga pani na Joe Cancelo simsak a train Malcolm chun ma an hroina goal a khung zui bok hemi nu hian City hian natakin an norlet ngala an thora po singin minute samnga panga na Erling Haaland chun an sipur arun sut ve leya game bo ruak atang zui le hemi nu hian team pani te in Norton a mu nama hun panga ya goal dang alu bel zui talo ani extra time khel ania minute som ko palina Al Hilal team tan Ruben Neves sim sak atrain Kalidu Koulibaly chuan goal thum goal niapma an hroina goal a khunga mairo an hroi rei lutuk lo minute za palina Jan Serki sim sak atrain City tan Phil Foden chun an sipur aron sut ve leya penalty ma chin fel an ngai don ni te point alang man amai ro chu extra time second half minute za som pani na Al Hilal team tan Marcos Leonardo chun hein khela a goal ni na le goal thuma ma an hroina goal aron khung leya goal dang lu bel zui talavin Al Hilal Saudi Pro League hian an Kingpui English Premier League club Manchester City hi an neya quarter final anin langkai zui ta ani City lam ero an sin kong atop thung FIFA Club World Cup in la te hi zanina nei chunzom ani le dona zan lai pel dar som pani le chan vea Real Madrid le Juventus te anin machon dona nakdu zing daruk le chan vea Borussia Dortmund le Monterrey te anin machon bokang Indian Super League Club Odisha FC chon Mohammedan atong in vanal zui diga chu an senglu tur thu an soe kumsang ni somni panga somni puruk season lo turatan Indian Super League Club rang te chuan player Thar an senglu chho zela nizan lamakhan Indian Super League Club Odisha lampoin antar nung lam thom chak an tum na konga Mohammedan atrain mizo player kumsomni pasaria upa vanal zui diga chak chuak chu an senglu tur thu an puanga club pani ten in remna nei tohin kumthum dai vanal zui diga hian Odisha FC tang contract aziak don ani vanal zui diga hi center back le right back a te man thei ania football azin kong hi kumsang ni som parit khan ron tranin chinga veng FC tan Mizoram Premier League ka ain lana
kum sang ni somnia Aizol FC lam hian seng lut lein Aizol FC tan season khat chau ain lan nuwa Suteva Delhi lam chon an seng luta kum sang ni somni pakhat khan Mohammedan lam chon an seng luta season Thar lama Odisha FC lama kan muzui don ta anne FIVB Volleyball Men Nations League in la chu nei chun zam ania nizan lama in khela Brazil le Italy ten an king puite an ne FIVB Volleyball Men Nations League in la chu nei chun zam zel ania inelna an chol lailok ma game to bera nizan lama Brazil le Poland te in machana Brazil lamin ne na an changa an king pui Poland laka set ma saber somni pakhata an lak nuwa set ni na po somni pakhatin an la leya set thum nai ro avan doi zoka tang thungin he set hi Poland lamin somni pakhatin an la game bo rok po atang zui le set li na hin Poland lam an ron tho chuak deuh khop maya Brazil lam avan nei zoka an tang ta thung point somni pariat thok chuakin Poland lam hian point somni paruk an thok chuak thonga Brazil lam hian 3-1 in ne na an chang zui ta anne tihian table Thar bera Brazil lam he khelriata tumsari chakin point somni nen achung bera anom zui zela an ne tak Poland lam ero khelriata tumruk chakin point som pariat nen pahni na anom zui ve sel boka ma shroi theina hun tha an nei bo pelin Brazil lam eroin ma an shroi ta thung anne round 1 in khel danga ni zanama in khel munam thaka Italy lam point olsam takin ne na an changa in local meka chetra mai Italy lam hian an king pui USA laka set ma saber somni pakhata an lak nu yin set ni na po somni panin an lak chun zam leya set thum na po somni pariatin an la leya straight seta ne na changin an din mun an siam rem zuita anne tihian table Thar bera ne na chang team Italy lam he khelriata tumruk chakin point som pasari nen pathum na anum zui zela avan doi zo tang USA lam ero khelriata tumli chakin point som nen som pathum na anum thung mi palam bik inel na hi an chol lai lok ri do na tun thani som panga tangin inel na hi an nei chun zom le hang tennis ma inel na lian le ngai hlutlo Wimbledon chu nei chho tran anita ha game bo rok po atang hal le tennis ma inel na lian le ngai hlutlo Grand Slam inel na lian Wimbledon chu nei chho tran anita ha nizan lama in khel munam taka mi palama seeded number pani na champion tura rin kaiber Carlos Alcaraz Garfian ne na achanga in khelin ne to taka aking pui fok ni ni chu 7567 752661 in anneya next round harsa takhian ain langkai seeded number somni parukna Davidovich po achaka Spanish star hian aking pui hold chu 626475 in straight set in anneya next round alut seeded number som palina Andrei Rublev po achaka aking pui jere laka 60766776 in ne na achanga next round ain langkai seeded number somni parukna Alias Sime po achaka Canadian star hian aking pui Duckworth chu 6236 676464 in anneya next round alut Holger Rune achang zolo thonga Rune hi aking pui Jerry laka 6464573646 in avan doi zoka atranga azin kong atop ani ang bok hian seeded number pakuan na Daniil Medvedev po achang zolova Medvedev hi aking pui ne ngei turangai Bonzi laka 62636726 in avan doi zoka atranga azin kong atop zui ve bok Cameron nori mai baka leheska te Manarino le Francis Tiafoten an king puitet ne next round anin langkai zui ve bok me chelama po ni zan lama tangkhan inel na nei chotran ani ve boka seeded number somni pani na vekits achaka aking pui berel laka 6064 in ne na achanga next round alut Vitolina po achaka aking pui bondar laka 6361 in ne na achanga next round ain langkai champion tura ring kai ber seeded number pakhat na Ariana Sabalenka po achaka Brandstein naka 6175 in ne na achanga har salutuglavin next round alut Madison Keys po achaka Keysen aking pui Rose laka 677575 in ne na achanga next round alut Anni ho ba kain Emaraduka no po achaka
aking pui zu laka 6-3 ne na achanga next round ai langkai polini po achaka seeded number pali na hian aking pui savostova chu 2-6 anneya next round ai langkai zui ve bok khati zong khain fiam Chanchin Thar kan ngai thlak ho thei te chu ani e